Samson ngaphinda edwa ke phofu usuke khona uDr Khehlelezi ubuye kabele ngapha bekhona emazweni khawuqaqajise umphulaphuli hayi singabusaya kude intumantumana edumezweni ehlala somdlebelo nelangumzimba inhliziyo zibovu ezamadoda kakhulukazi bendiyicacisa impethe mpaso nempandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe nabasenyimpane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ididi umndeni kanjalo mfowethu ngibingelele bonke abalaleli bezulu lomzansi phinde ngibingelele kuwe lobilobi ngibingelele nakubo bonke abaku Facebook page yami laphana nyanga yodumo mzongi live njengamanje uma befuna ukungibona cha bazongibona impela ngibuye ngiphila awunano myucu awunano mgwebo mfowethu anginalutho ngibonga nje izolo esontweni uNkulunkulu engigcinile ebekukuhle kakhulu kugcwele ngendlela esimanga bekugcwele ngendlela esimanga ngaze ngasabantu ngizoboshwa ngiboshela ukuthi seku overload waphela uhulumeni uthi esilayishe 500 yeah 500 but manje angazi noma kufikile 500 but bekulawo 300 and something yamadoda ngalixesha mphulaphula ekhaya sele khona Dr Khehlelezi into ofuna kuyenze kakhulukazi wena maxa onke kungena ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi bese uya subscribe and futhi ubethe ne bell ukwazi ukunotifyeka hayi yonke into esuke yenzeka uDr Khehlelezi ke ngomnye abantu abakhona kulomhlaba abanikwa umdalo ba makancede abantu elapha nje uze ngento ezolohlobo Dr Khehlelezi uhamba njani Lombe kahle mfowethu ngihambe kahle kakhulu into kanjani ukudla wakhala usaphinda ngisaphinda namanje into engihluphile kuphela ukudla sengikhiphile isisu kakhulu bese ngiphila ngokudla ama rolls nesinkwa nje kuphela into yakhona ibihlukile kuze kuhluke ngisho ijuice mawuke ngicela iapple juice uyizwe nayo ukuthi hayi man yabo ngize ngingaphila nje ngesinkwa necoke icoke ke ibe right but nayo akuyona le coke ngiyaziyo but into yathi ingcono kakhulu ke iSprite because iSprite isinormally isona thing sazi nje bengiphila ngalezo zinto hayi ngifunda okuningi kakhulu mfowethu abanye ukhona abantu abathema bebuka Facebook page wami bamangala mabebona ngigqokela inye ijazi abone ngigqokela ijazi aba understand noma ijazi abanye bathi liyasithusa ijazi noma isikhumba lento noma ijazi umuntu angazalibona no leyana ijazi eligqokwa abantu abama king kwezokwelapha kakhulu kwezokwelapha ngoba khona ikhehle lapha ngithe nami mangenza research yami ngezwa ngiyathanda ukuvakashela obaba abadala lapha engisuke ngifuna ukuyozulwazi nokuthi lokhu nalokhu mawuhlanganisa yini lokhu iadvantage yakho yini idisadvantage yakho yini ukuze mangifika la ngizotshela abantu ngitshela abantu into esengikhulume ngayo noma esengithola ulwazi kubantu abadala kunami so ngithema ngihamba eziningi izinto mfowethu engiyifundile ungeke understand ukuthi ngithe ngidlula kwenye indawo ngathola kuhlinzwa imbongolo madoda ngathi ngenhlanhla thanks God ngoba angitholanga sekuyizoso ngoba if ever bengithole sokuyizoso ikhanda lingasekho inyawo ngasekho nami ngabe ngicophoze khona ngashona khona ngathi awubaba impela nami ngafika ngacindezela usawuthi ngithola impela imbongolo ibheke phezulu ithe angazi yini ngiqedile umqondo ukuthi ngishuthe ngoba I was supposed to visualize le nto yonke into mina ngiyishutha yonke into nje ngiyishutha ayikho into engiyifihlile engiyayithi ngiyifihlile so ke angazi ukuthi yini imbongolo impela nomnye busy bephezukwa okay asiqhubeleke siye phambili iqhubele igama la isinto sami ngelixesha but ke dokotela phamba singene nje kwintetho namhlanje ayikumxolo lesoba phezukwawo kubalekile ukuthi umuntu nomuntu njengoba utsho nje ba iyadide indaba yokutya kwamanye amazwe kubalekile nje uziphixetha ukuvakasha kwamanye amazwe noba sewungayi ngomsebenzi ke ngoba kuse-Afrika lo abafuneka sizazi zonke zonto ezo experience dokotela namhlanje selendaba enkulu last week ikhona isimanga waseza dokotela uthi mandidlule kuso ungaphela Nkosi kodwa wenza izimangaliso uhlahluba ba umuntu elapha eThekwini mfowethu kwenze kanje udlula nje kulonto le nto angidlule nje kuyona udlula nje abanye abantu baye bathi mawusuwele ulwandle ithunywa maybe aziwele ulwandle cha ithunywa zonke zolwandle uma ngiwela ngiyangithandaza mina ibhano imali suka nami lale nami kahle kahle sikhuluma iqiniso ngangithesta ngithi Jehova usenami yini
ngisangakwazi ukuyenza into ngale basho ukuthi kumnandi ke phone maku ku Facebook wakho because ayikho imigomo angithi niyaze radioweni niyasibamba ungalisho igama lomuntu ungasisho isibongo somuntu kunemigomo iradio phela iradio akuyona yomuntu angithi iradio yabantu ngomphakathi mase ngithi ubani ulobilobi kunama complaint ama email azobuya shuthi le radio isadlalelwa mina isidlalelwa ulobilobi that is abantu sebedlangalaza amagama ethu seloko esibiza mangithi mina ubani ungcobo bayofona bakangcoba abangamthandi uKhehlelezi indaba uKhehlelezi lokho ebusy ethinta izibongo zethu lapha kanti yini inkinga yalomuntu so imithetho yase radioweni ibuye isibambe umnandi ke masesontweni esontweni ke angibizanga umuntu ozile uze ngenkinga zakhe uma ngisho igama ngisho ID number noma ngazethi indaba ukhuluma ngithi uwena oze esontweni ngakupick up njengento ade ngiyenza izolo bengitakula noma ubani ngithe ngisuka lapho ngayishintsha ke esontweni izolo ngathi uma kukhona la kunina othi mina ngi-invite umuntu lo muntu ngiyacela Khehlelezi ungahambi ungamthintanga unenkinga hayi baphakamisile abantu bamtakula bona abantu bathi Khehlelezi siza lo ya ngeke ngatakula abantu base angazi abase Johannesburg bekunabantu base Cape Town Johannesburg Mpumalanga beze ngamatekisi kugcwele ngendlela esimanga madoda mfowethu ngihlahlube into enzima kakhulu sengiyibonile lento ya Facebook izongisiza manje ngoba ingenza ngigijime ngo-freeway hayi ngisho noma yini engifuna ukuyisho gijima ngo-freeway kanje then emsakazweni fast lane and then emsakazweni sengizobuya ngithintele laba ke abanganawo Facebook abathi hayi impela thina sizomthola emsakazweni sengiyobuya ke ngiqedelele but ke hayi ufandam ngizombulala ku Facebook hayi ngizombulala la ku Facebook umuntu nje impela ka download uFacebook ahlale khona makuthiwa yisona sikhathi tshela ugogo umtshela ukuthi gogo phone impela namhlanje ngiqhubeka negama la isinto sami kweSonto FM ku-YouTube channel mphulaphuli Dr Khehlelezi YouTube channel nawe gogo ucela umzukulwana akabhekela into otha YouTube bayintoni uzobona ke yonke into khona lapho ku-YouTube ka Dr Khehlelezi subscribe bese ubetha nebell namhlanje kodwa sinendaba enkulu indaba yokufasta okay ukudafunda kakhulu Ukuzila uyabona Ukuzila sizoyikha nje sigijime ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi zethu asisebe sizoyikha sigijime kakhulu ukuthi kahle yini ukuzila okay wenze kahle futhi wangibuza ngalento ngoba next week from Saturday wonke umuntu othi ngi-attenda kaKhehlelezi ngicela ukuthi siqale fasting from Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday sizobamba 14 days fasting. The reason of a fasting is sithina why inkosi mina ngingasizakali mangiya emthandazweni ngiyothandazela kaKhehlelezi why mangiya kaMzozo ngiyofuna usizo ngingasizakali why ngithi mangiya noma kweliphi bandla ngingasizakali kodwa abantu bayaya kule ndawo bayithola usizo mina ngilitholi sithandazela umuntu othi ufuna umshado akawutholi sithandazela abantu ababhidliza imishado yabanye abantu ngoba kunabantu abaphilela ukubhidliza ama relationship abanye abantu uma bebona mina nowakwami kukuhle bafuna ngayo yonke indlela ukuthi yini esingayenza ukuthi lento le sigcine siyibhidlizile sithandazela such things sithandazela abantu abathi mina ku relationship yami ukuthula kukho siyofastela lokho umuntu sifuna akhulekele umakhelwane wakhe akhulekele isitha angaphinda siphathe isibhamu angaphinda athi mina ngiyogomela isibhamu kodwa ifasting yena yes umuntu othi ufuna usizo likaKhehlelezi ngifuna connect nami ngefasting uma ngifastile naye fast bengifisa ukuthi masiyiqede ifasting yethu bese siqede siye emanzini solwandle I'm going back to the question ethi yona yini ukufasta kusho lobulobu ukuthi yeke ukudla kahle dokotela right sizoyichaza lento ukuze abantu bayi understand phela these days kunabantu abadla ama ARVs asile treatment i-treatment yes ngiyaqonisa but abantu abadla i-treatment it can be whatever treatment oyidlayo abanye banoshukela abanye banani uma kuthiwa kwenziwa le fasting kaJesu uJesu azangalali ebusuku nasemini wayithandaza angithi basho kanjalo so uma ufastile abanye abantu bafuna ukulinganisela uJesu mayiseqedile ukufasta kufika uSathane uyamlinga ephezulu kwasentabeni umkhombisa ubuhle bomhlaba uthi uma ungayiphosa la ingilozi zikaBaba uNkulunkulu zikubambe singakunika noma yini uyamba uphendula bathi shintsha amatshe abe yisinkwa lithi iBhayibheli uJesu wathi akusona isinkwa esiyophilisa abantu nomoya ongcwele uyobaphilisa abantu asikho lapho ukufasta it doesn't mean ukuthi yeke ukudla ukufasta
yazi ungafasta lokho uma ungasuka ukuthi laptop yami ngiyiyeka manje into o addicted kuyo kwakuthiwa fasta ngokudla ngoba iyona into abantu ababithanda kakhulu ukudla ungafasta ngokuthi laptop yami ngiyiyeka namhlanje angiyisebenzisi for 14 days right i-laptop vele umuntu usebenza ngayo angeke akwazi ukuphila without i-laptop ngoba ifana nokuthi iyona into yakho usebenza ngayo ekulethela isinkwa endlini you can fast ngefone yakho ukuthi angeke ngiyisebenzise ifoni abantu bazokuthola right ungafasta ngokuthi uthi mina ku WhatsApp for 14 days angitholakali yayizo uthi mnandi kanjani you can live without WhatsApp ungaphila ngaphandle kwa WhatsApp ngoba uWhatsApp uzokulethela uzokukhuba angungeni ukuthi that is why ngithi mawuze esontweni musu ukuyiswitcha on ifoni yakho ngoba uzothi usesontweni kuvele kungena umbiko noma indoda ivele ithi yalalela ngoba ungekho ngithole ifoni nangisakufuni usathana uyaphazamiseka ungafast uthi ifoni angifuni ukuyisebenzisa ungafast uthi yazini iperfume ngicela ukuyiyeka imakeup ngicela ungayifaki for 14 days ngeke ngiphile bangalunga angithi ungalunga but inzima ngithinta into enzima ithi makeup yami ngiyifaki ngingafasta ukuthi okay ngoba vele mina ngisebenzele endlini ake ngingaphuma umngane wami ngamboni for 14 days ngihlala endlini nje 14 days sikhuluma ngokufasta la usuku ukhuluma noNkulunkulu wakho nami there is something okufanele ngiyikhulekele yami bese ngikhulekela nabantu abangilandela my fans so ngithi mina I'm inviting everybody ukuthi from Saturday Sunday uze esontweni uzogcwalisa uthi Nkosi I'm here to write my name ngizofaka isignature ukuthi I'm part of the fasting kungenze ukuthi then after 14 days ngifuna ukuthi wonke umuntu azothula ubufakazi ukuthi mina mangifastile uNkulunkulu ukhulume nami wathi into engizoyisho namhlanje lobilo akekho umuntu onganaso isithunywa akekho umuntu onganayo ingilozi ekhuluma naye ebusukelele inkinga ukuthi abantu they don't know when is the right time la ekhuluma nawe khona ingilozi kuyenzeka ikhulume nawe ithi mayifika ifice uphuzile utshwala kuyenzeka ithi mayifike udiniwe uNkulunkulu mayefuna ukusebenza isithunywa sikaNkulunkulu masifuna ukuhlala kuwe uba nenhliziyo encane kuneyilingo ezifikayo abantu bakhube isithunywa sikaNkulunkulu leso sothatha uNkulunkulu kunesibusiso asuke sifuna ukwesehlisa noma afuna ukukhuluma ngawe nawe so into engisho ukuthi abantu bonke we are in 14 days fasting la sithi thina wonke umuntu sifuna athula ufakazi wonke umuntu mangibhuqa ngithandaza ngifuna ukuconnecta naye within 14 days mawuze waphela ungangiphupha sukuthi kunento errong yenzayo uyayirobha ifasting yakho akusho ukuthi fast ukudla ungakudli ungafast utshwala uthi angimuphuzi for 2 weeks ungafast uthi ugwaya ngubhemi for 2 weeks ukwi-fasting anything that you think ukuyona addicted kuyona yeke kungenza ukuthi uFacebook anguthi kodwa uFacebook angawuyeki ngoba it's where esizobe siconnecta khona siconnecta ngomthandazo Sunday be part of the service uzothandaza phathi ID yakho phathi CV yakho phatha anything that you think is ngamthandazi phatha noma yini is t-shirt yini mangithi phakamisana izandla phakamisana ikhipha zenu phakamise sithandazele zonke lezi zinto uvela mbulabula ekhaya xa siqhubele igama la jokes yakho sithi isintu sam Dr. Khehlelezi kunabantu abathi sebalula ndifuna ubusithemba kwabantu kunabantu abathi sakwenza konke oko kutheni ngokuxaxa Dr. Khehlelezi kufuneka sikwenzile okay khona mhlambi ongakubona ongapha yathanda lo mbuzo ukhumbula ukuthi uKhehlelezi akayenzi into without being instructed by the word of God amen ngifuna into yonke mangiyenza there is something engiguidayo there is an instruction that I'm taking kune instruction engithatha kuba uNkulunkulu kunomuntu odumile okeze wazi wangiconfronta kumina wathi Khehlelezi ngihlala ngizwa kuthiwa uthwele cha ngicela ukuxolisa namhlanje kuwena into engixolisayo ngifikile esontweni lakho uma ngifika ngabona izinto uzenza uma ngibona izinto uzenza ngiyila ngiconfirme khona ukuthi cha lo muntu izinto uyazenza you won't believe izinto engizenzi by the way thank you so much izolo mfethu bengivakashela umuntu obalekile izolo bengivakashela uMamhlengiwe Mhlaba you won't believe ukuthi uattende isonto lasekuseni waphinde wathi mina ngizo-attenda nalasezayoni ngisindisiwe nginjalo wathi elasezayoni ngicela izwi phela wathi ngicela izwi ukushumayela izwi kaBaba uNkulunkulu ngizonika abantu basezayoni izwi ubani wathi umuntu wasezayoni nosindisiwe baxabene babaxabene labantu inkinga sebahlushwa imfundo ngathi danki
ngoba vele uSayoni nomsindiswa bayayana labantu bathathana kancane ngoba lo munye uthi mina ngifunde kakhulu kunalo kanti bakho nasezayoni bakhona abafundile kodwa isikhathi esiningi vele basizakala kuthina ezayoni into engisho ukuthi mina ngilwi nalabantu bo2 bathanda bo2 into engizoyisho ukuthi lo muntu ufike wabona the miracles into kade ngizenza ngize ngathi kuyena khetha usho wena uthi ubani ufuna ngimhlolele wakwenza ezayoni ngangena mfethu ngaginqa amagula so into engisho ngithi wonke umuntu sizofasta uNkulunkulu ukhulumile nami izolo ebusuku wathi wonke umuntu kade khona esontweni ovunyelwa inkosi yakhe it's time for us ukuthi sifaste kuthiwa kuba mnyama kakhulu mase kuzosa kunabantu kade beattend inkonzo kade bethandaza izinto azenzeki sebethenga ama product benza ini akwenzeki lutho but uNkulunkulu uthe ngibatshela ukuthi iplate labo it's about to be released iplate labo selizodedelwa kade ukhethelezwa umbuka ku Facebook kade ukhethelezwa umlalela but iplate iorder lakho seliya ngokulunga seliyadedelwa njengamanje sekudingeka ukuthi manje usule izandla sanitize izandla zakho ngoba iplate lakho seliyalunga so wonke umuntu ongumlandeli wami okholela ukhethelezi sanitize izandla zakho iorder lakho seliya ngokulunga manje usuzoqala udle manje into engisho ngithi aba join fasting then Sunday ababe nami esontweni sizothandaza sithandazela ukuthi it's a breakthrough siyangena manje endumisweni singena empumelelweni la ngithi mina wonke umuntu akatshela umngane wakhe ukuthi ngiyacela mngane wami izitha zakho yonke into zikuvukela joina le fasting nami I will be praying for my family I will be praying for my friends everything ngizobe ngimthandazela manje qala nini fasting dokotela fasting iqala ngomgqibelo lo sibheke kutsho njalo uNkulunkulu uthi asiqale ngomgqibelo Sunday bazobhalisa amagama abo hayi ukuthi bazofika nepen hayi bazobhalisa ngokuthi ipresent yami lalela okay uma efika Sunday umuntu ngicela afike ngiphathele umentshisi ngeke uthole kumina umlilo umentshisi afike nawo wakhe why umentshisi it's because amakhandlela kade siwathandazela kuthwe akalayitwe yilo mentshisi abazobe befika bewuphethe kuyenzeka omnye umuntu ethi mina amakhandlela benganawo Khehlelezi uzowathola uzofika wathole lapha na wathenge khona lapha awathole but laba kade benamakhandlela there is no need to wathenge unless sewasebenzise waqeda but maye ngawaqedanga uzofika athi abuye nomentshisi wakhe asiubusise then kuyasuka lokho mina ngifuna umndeni ongazwani ngifuna labade sekuthiwa bathelelana amanzi ngifuna ukuyiconnecta lento ngiconnecte I will be having a prayer ku Facebook wami ngiyacela yazi into enkulu kakhulu abake bafaste ngisho nokuyenkonzweni nowakwakho fast inkonzo yasekamereni faster nje bophe ubambe kanje ngizoyirelease ku YouTube soon le video ngizoyirelease la ngizobe ngibatshela ukuthi ngiyacela faster yonke into manje fasa uthi mama ngicela ukuvala ngicela ukuma for 14 days ngiyazi abanye vele bayohluleka ku 4 days 5 days balingeke kodwa ngiyacela 14 days nje umama ungayikena noma makuthi umuntu onganayo partner for 14 days nje zama into oyithandayo ungaze but next week lobi ngicela singene kulento esike sakhuluma ngayo si off air eyobizo ngifuna mfowethu ukuhlaziyela abantu ukuthi what is a calling yini I calling right sengikwenzile konke but ianswer yikho yini kahle ngibona kanjani ukuthi ngine calling nginobizo sengithandazile ngaqeda ngibona kanjani ukuthi mina vele ngangidayelela ukuthi ngilapha abantu fanele next week singene kuleyo nto ngixelelwa ngumuntu noma efune ndizibonele mna but next week na kanjani dokotela ungamthelela nje bingelela umuntu ofuna ukubingelela phethi nje about 3 nje kuphela ngemvume yakhe dokotela niqhubeni siyakubonisa molele ekhaya yebo njani asikhona konto kunjani lo cha ngiyaphila nazo yebo ngidalele dokotela la ngiyaphila bhuti wami kunjani ngiyaphila yebo khona nodokoza wamkhisi yebo mkhabazela yebo alisese ngumlandeli ohlelo lakho ngiyabonga bhuti ngiyabonga amen dokotela indoda ke le indoda le yazi ingena iqonda ngqokulento othe ayenze ayithenye hayi ngicela ungihlolela asikawusayicacisa qhubeka sekubulisa mole ekhaya awubekela mkhulu haleluya Khehlela makhetha njani awuyaphika kawo mkhulu ikawo bengibuka nje undele lakwathi ukhona phezulu bayizulwini yebo Khehlela lami
mkhulu ngina igoli ngamanje mkhulu ngiyibona ngina ngihamba khona ngamandla akho mkhulu. Ngiyabonga Khehlelami ukuphi nendawo eGoli? Western area mkhulu. Ngiyabonga Khehlelami. Ngathi ukuthi angakazi kahle nawe ngathi ukuthi yena la ukwenzela khona angathi mkhulu ngithe nabanye phiqa. Haleluya Khehlelami Khehle. Indoda ke le dokotela le. Ayile. Hayi sebeyafunda. Sebeyafunda mfowethu. Kahle kahle umfundisi. Ngiyumfundisi lento kimi mfowethu ezami ziyamazi umelusi. Ubana noma ngena mfowethu enkundleni ezami zikhona. Ngeke ubone bebhidliza izinto uzobona iexcitement. Ngeke uze bethuka inhlamba enabami ngisho na ku Facebook. Mawuke waqala senze example ukhulume ngoBushiri ku Facebook aKhehlelezi. Ngeke ba comment or bathi lo bayazi discipline ithi iFacebook page yami asikhulumi ngomunye umuntu sikhuluma ngoKhehlelezi finish. Uma ke omunye umuntu walethi topic umuntu angaphandle wathi ngeke ngayinyangene kanje yenza kanje akayi entertain leyo nto because lo muntu uyacaca ukuthi unomona ungene efamily ne wrong bamtshela bona futhi ukuthi hayi asiyenze la ekhaya lento sikhuluma ngezinto zala ekhaya asikhulumi ngomunye umuntu kufana ukuthi uyenyangene ifika igxeke uyiclient igxeke enye inyanga lotho ayisombe lokugqibela sibona mhlawumbe yena ufundise ngila dokotela hayi ngosithiwa kubi kubene igama la isinto sami kwizilomthatha FM ahleli noDr Khehlelezi nolobile Ukuzila umthwesi elisikisike bakothi idolophu ufuna bayazi lawo nto abantu qhubele ngolo ekhaya Lobi kunjani tata yaphila bhuti njani hayi ngaba sowuvile ngene dokotela Dr Khehlelezi Khehlelami Khehle uyaphila yaphila bakunjani danke Khehlelami ngibonga nje ukuthi ngikuthole ngikhulume nawe kade ngikuphupha dokotela Sibusiso le ngilo zakini bezikukhombisa ukuthi cha siyakufaka manje uzokhuluma naye Amen dokotela ngiyabonga kakhulu Amen baba nazo ke indoda le dokotela indoda hayi sesiprovile bayazi bastika kuma rules manje makuthiwa kuyahlola ngabe buza imbuzo babuza imbuzo wenzeni dokotela discipline ayikho into engenzeki ngithanda ngoba ngibashayela izandla yabona ba well disciplined ngeke uzwe izinto hayi uzobona futhi nasenkonzweni bawufika bephethe imentshisi yabo kuyathandazwa akuthathwa imali yomuntu hayi ene futhi ngiyasho ngithi lokho kwenzakale lamandaba esemoyeni manje bekwenzweke kahle ngoba basuke bashiye thina la bahambe bayopledge ngamakhadi ama black card swipe yani wakwabona esontweni esontweni ungena khona ispeed point lithi bible uJesu makafika wathi mayifika wathola abantu bedayisa esontweni wabaxosha wathi akuyona indawo yokudayisa le amasonto kanjani lawa okufika ungena ispeed point okuthiwa ngemali ezingaka bejike lapho labo bantu bazogxeka inyanga oKhehlelezi ukuthi inyanga nokukholwa nani right kufanele nami ngeke ngibahlokoloze ngoba nama ngithi bayangihlokoloza bathi uKhehlelezi nifunani ke mina kade ngiloke ngithi ayangishisa amanzweni nenzani nami ke kusapha ngeke ngigxeke angikhulumi ngagama lomuntu mina ngilindele indoda eyodwa eyophakamithi ngoba kade befonela abantu bayabahlukumeza ama client abantu abazofuna usizo kaKhehlelezi mabebonakala esontweni kaKhehlelezi niyofunani kulo muntu uyinyanga uKhehlelezi as much as beza kuyena ngeke uzwe ngithi mina fika ne 2000 fika nemali nizonikela lutho angiyenzi mina I just pray ngiyokhuleka bese ngithi uma kulungile uyobuza onginika from othandweni lakho ngalamina uthi bayisukume sivayi vele i-confront ayikasuma mfowethu angeke abantu bengasukuma esontweni ma-testimony hayi senjo hayi esontweni njengokwezika lokhu uthetha ngazo ze-speed point uthi mayivele sivayo point mfowethu as a business lami esayidini but asingene esontweni lokho people need to understand uma uze esontweni kumele siyenze lento ibe clear lo namhlanje iqiniso silibeke kubantu abantu futhi lento bayithathe itrend uthi uKhehlelezi ushilo mina ngisabi lutho ngoba uNkulunkulu ukhuluma nami kade bethi othwele indaba ngayifuni imali yabantu esontweni listen here umuntu kufanele abantu bazi into eyi1 umuntu oya esontweni uya ngoba ehluphekile ungizwe kahle ngiphinde leyo nto
umuntu oyesontweni uya ngoba ehluphekile kanalutho uma sesesontweni what's the point ukuthi wena umtshela ukuthi akanikele ngemali enkulu ngoba phela thina sazi ukuthi vele eBhayibhelini ulikhona iverse lomnikelo okweshumi but umuntu unikela ngokusothandweni lwakhe not ukuthi bese kuyagagula uyibize ngegama ukuthi abano 500 ngala abano 1000 ngala abano 5000 ngala hayi ngeke ayihambi kanjalo mayizwe hayi ngeke idumi kanjalo mayizohamba serious sorry asikhola lapho mphulaphula isipho sikhona inqubo igama la isinto sami kwisilomzathu FM phindobadobana manje okuyibonga Dokotela manje Ndumane ephinde yadume esizweni isihlahla somdlebe nondlela mzimba bechembeche mfaso nembandla isizwe samadoda ibomfunela basethethe nabasenyumbane mkhonto kwasikazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba sawudida sadida ulobilobi kwakho hayi impethu bangakhohlwa abantu kuyekhemisi lika Khehlelezi 407 Salmon Group abahlala bethi Khehlelezi yafika usebenza into zakho 407 Salmon Group kanti ke futhi likhona eVerelem lapha ngase Department of Labor likhona ikhemisi elidumile elihle lika Khehlelezi likhona futhi nase Pitoli Johannesburg siyeza ngisendleleni ngizofaka umthandazo omkhulu eJohannesburg ngiyeza full force angazi ukuthi indawo ngisacabanga ukuthi itende ngizolimisaphi but kuzobe kumthandazo engizobe ngumisa ngolesihlanu uzongena ngo5 ntambama uze uyophela ngo10 ebusuku 5 hours nje kuphela wonke umuntu ophuma emsebenzini ngicabanga ukuthi uyobe sebuyile but I'm still looking for a safe place la wonke umuntu ozokwazi ukuthi aze khona but ke khona hayi ngiyeza impela na kanjani Gauteng mabone nkata Dokotela moyo golly awarate amazinya phela amazinya madoda ngapha Dokotela siyafuna ke sibheke mhlambi ku Facebook ku Twitter zonke into ezi nendlela ke yokuxhumana nabo abantu mabefuna ukuza emahlabathini mfowethu Facebook wami nyanga yodumo mzo njengamanje ngi-live ngenzela bonke labazama ukuzenza uKhehlelezi usheshe ubone nje ukuthi uKhehlelezi uhluke live nanga umuntu engisuke ngikhuluma naye lona nje osezenza uKhehlelezi akuyena Khehlelezi nje umbona ukuthi ushadile naye ring yakhe enhle uzombona ngalamazinya akhe yabo ozenza uKhehlelezi uzombamba nje ubese uhlukanisa la ekhaleni ayi ngiyathinta mfowethu ekhaleni ngiyezwa futhi ngiyasho uma ekhona indoda ethi impela izizwa amandla ethi sangadlula ukudlula mina ayi mfowethu usazozalwa ngibuzile ba ikhona yaqhamukana usazozalwa mfowethu akasukuma ngenyawo ngindoda enganamona mayisukuma ethi ngikhona Khehlelezi bese ngimthatha ngithi asiye emsakazweni la ngifuna ukuprove khona asingaye esontweni ngoba esontweni maybe ziningi izinto ungakhuluma nomuntu uthi ayivuma hayi simfuni loyo asike siye emsakazweni okuyofona umuntu ongale ikhona kanjalo bawu hey kade mfowethu size mina umuntu engiyomvuma umuntu oyoze emsakazweni nawo wakumbhobho naye nangu noma ku Facebook naba abantu bayakhuluma la bese kubizwa inamba kuthiwe asihlale kubo ndoda sihlale ngomoya sitoli kumoya umoya utoli kuzusho ukuthi wena njengamanje ugqokeni ngaphansi yiyona engiyomvuma akekho mfowethu ingane yami eyongilandela uFantami ayiboy no Lilitha ibona no Olwethu ibona abasaya ongenzeka ukuthi lento bayithole otherwise hayi inamba yami mfowethu ithi 032 948 60 17 032 948 60 17 063 051 7641 abasegoli mfowethu ngicela ubanike inamba bazobhuka kuyona ngizobe ngisegoli ngolesine abasegoli bonke ngolesine ngisebenzele Soweto ofuna ukungibona inamba ithi 066 00 66 33 Instagram kaKhehlelezi uthi Dr Khehlelezi uzoyibona nje ine profile picture bhalwe isintu sami ekaKhehlelezi leyo this thing Twitter it's Dr Khehlelezi Facebook page inyanga yodumo mzo YouTube Dr Khehlelezi le video yanamhlanje bazoyithola futhi ku YouTube cishe kusasa by ntambama izobe singenile nakanjani inqubeko egama la Chocolate Gold City isinto sami Dr Khehlelezi enkosman ngiyakhala nokuthi uzibongele ebantwini ngeke ngoku sesivala sesiya kwi fasting ngiyabonga kakhulu abantu abamosha idatha labo kodwa lelo datha ohlala ungibuka ngala ulimoshi
something big is coming. Ngiyacela abantu bangazitshela ukuthi maybe balimoshile idatha labo. Cha abalimoshi mfowethu ngelinye ilanga bayosho bathi Khehlelezi thank you so much. Ngihlala ngithenga idatha ngikulandela. Ngiyabonga kakhulu. Sunday asidibane emahlabathini la sizothi thina uzoregister ukuthi Khehlelezi nami uthandaza ngoba kungenzeka usho ngomlomo kodwa ungaregistanga. Ozoregister sithunyweni ukuthi Khehlelezi nginawe kule fasting 14 days fasting, otherwise kusazoba mnandi. Bonga abantu basewendini. Ngibonga abantu abasewendini. Hayi bonga ngendlela ekugcwele ngayo bafowethu. uNkulunkulu anibusise. God bless you. Bonke abantu abasewendini bagcwele ngendlela eyisimanga kakhulu. Nakhanye wendini bazobona lapha ku Facebook page. Ayikugcwele. Na ku YouTube bazobona. uNkulunkulu anibusise bafowethu. God bless you. Abanganayo imisebenzi bayithola imisebenzi. Bayithola imisebenzi abanganayo imisebenzi. Ngiyabonga kakhulu. God bless you.